Čemu onda taj spomenik koji pravite? Zašto? A zašto ne? A zašto da? Ako nešto pravite, pretpostavljam da imate ideju zašto nešto radite. Pa, Aleksandar Veliki je poznata ličnost u svetskoj civilizaciji i ocenili smo da treba da se napravi. Svetskата civilizacija i ocenili smo da ga treba da se napravi. Postojalo je raspoloženje kod građana. Napravili smo sondažu javnog mnjenja, postojalo je veliko raspoloženje i vlada je podržala taj projekat. Njega je realizovala opština Centar u Skoplju, a vlada je samo pomogla. U kojoj meri, da li vi uopšte promišljate na koji način to utiče na pregovore, recimo, koje vodite sa Grčkom? To nije deo naših razgovora. Znam da nije deo, ali jeste kontekst. To nije zabranjeno ni prema privremenom sporazumu sa Grčkom koji je potpisan 1995. godine, niti su Grci otvorili to pitanje tokom ovih pregovora. A šta je za vas suštinski problem u grčkom stavu? Znači, gde vidite... To što negiraju ime Republike Makedonije, ustavno ime, i što negiraju naciju i jezik. Što je negira nacijat i jezikot.